Motho wa amogela dikgang tsa nako ya boraro tse di go kopanyang le nna Kgomotsego o tukile le Liza o sekemo go tsa metshameko mme o ranolang ka puo ya diata ke Topo Taposa. Motho wa re di simolola ka dinthakgolo. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a simolodisa tiro ya go agiwa ga tsela ya Modipane Mapalane mo kgaolong ya Kgatleng. Hamhama wa Botsogo o goithiwa go thoma ko pele tiriso ya maranyane. Mme mo go tsa metshameko batabogi ba le bane ba lefatshe leno ba eme sentle go phadisana kwa kgaisanong ya Diamond League kwa Belgium. Motho wa dumela re gasa ka thamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone mme a re tsene mo pegong e di gogang ko pele. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a re re lentswa puso e tsere tshwetso ya go dirisa lenaneo la Thomontsha go naya beng gae dithata beng gae le bone ba tshwanetse go dira ka nata mo tirong tsa bone le go sala morago ditsamaiso tse di lolameng. This project is a deliberate project to empower my own citizens. In every respect, in all dimensions, economically, psychologically, philosophically, and otherwise. Ka gore ha Motswana a itse gore ha ke ipelaele o tla tswa le ene o tla na development manager in South Africa, like our brother here is a development manager here. O tla tswa ha gona development manager in Rwanda, in Egypt, in America. Ana le buitsana pe ka go rutile bana ba Batswana. Ana le ledi ke batla go le hedisa tšhono e le mogone le boloa ke le tšhono. Re sale ho puso e ikaelela go godisa le go thabolola itsholelo ya lefatshe leno ka go dirisana le beng gae ba dikgwebo tsa mono gae go dira dithabololo tsa kago. Se se tla morago ga tumalano ya go tshwaraganela tiro e ke puso le khamphane ya kago ya Botswana Housing Corporation kana BHC. Tona wa lefatshe leno o buile se ha ribolola semmuso ka go ya mato a le 200 a taagiwang ko motseng wa Pilane. Ribolla kwa ga matlo le tshimologo matlhagolela pele ra tlhagola ga ise re gakale 200 ya matlo ke tle ke le ha re ribolla go simolodiswa ga se patela se ke le boletseng ka sone nna ka sebele. Wetso ha re ntse re a le tsone lefatshe la Botswana le ikemiseditse go nonotsha le go hetola itsholelo ka maitamo a lone a dithabololo tsa sennela ruri a go heta ditiro tse di taakolwang ke beng gae. Le go ntse jalo maiteko a thoka melawana e ka tsweledisang maiteko a go dira dikgwebo. Tona wa papadi le madirelo re Mosikgafela o kaile seo mo Gaborone ka la boraro ha bua le bobega dikgang amogelang molatlhegi kapego. Tshwaragano e magare ga lefatshe leno le lekgotla la European Union ka lenano la go hetla ditiro la Job Creation and Investment Climate le ne la simolodisiwa ka ngwaga wa 2021 ka thotloetso ya madi a kana ka 75 million pula go tswa kwa go ba European Union. Maikaelelo magolo a lone e le go hetla ditiro le go tokafatsa maemo a peeletso. Tumalano e jaanong e tsile bokhutlong ka jalo go botlhokwa go itsa motlhala go lemoga tse lenano le le di fitlheletseng. The impact of your contributions will be felt for years to come. And I'm confident that the foundations we have built together will continue. Abe sa lona se tla lemoga le mo dingwageng tse di tlang ebile ke dumela gore motheo o re agile mmogo o tla tswelela go rotloetsa dikeletso tsa lefatshe leno tsa go godisa itsholelo. Tirisanyo mmogo e ga se fela botsalano ke maiteko a go isa lefatshe la Botswana go mankaleng go gaisana mo go ngokeng bagwebi. Mangwe a maitlamo a lephatalame ke go tokafatsa go tla go direla dikgwebo le go beeletsa mono. Objectives is to enhance Botswana's ease of doing business environment, making it an attractive place for business and investment. Lenano le tsamaelana le maitlamo a lefatshe leno a go godisa tiriso ya maranyane. Supported the creation of one-stop service center on digitalization, which is part of Botswana's move towards digitalization in the government services. Re ne re rotloetsa lefelo la ditirelo e lengwe ya tse lefatshe leno le di ipeileng pele go godisa tiriso ya maranyane. Re ne gape ra dira ithuthuntsho mo go tsa dikgwebo.
through dedicated trainings. We also have provided recommendations to put forward to further improve the business climate, including the adoption of a dedicated investment law and creation of a commercial court. From the studies undertaken under the JCIC are ambitious and quite mouth-watering. Dipatlisiso tse di neng di dirilwe ka fa tlase ga lenaneo la JCIC di tlhatswa pelo ka di akaretsa phitlhelelo ya lenaneo la ponelopele ya lefatshe ya 2036 le go godisa itsholelo e eteletsweng pele ke Mahama o ikemetseng. Private sector-led economy. Go nna teng le go tsaya karolo ga makalana a ikemetseng go kailwe le nngwe ya tse di ka thusang lefatshe leno go dira ka thata le go nna mo seemong se se siameng sa go dira dikgwebo. Amogela Molatlhegi, BTV News, Gaborone. Batswana ba ba ikwadiseditseng go thopa mo dithopong tsa setšhaba tsa kgwedi e tang mme ba nna ko mahatsheng a sele ba tla nna le sebaka sa go thopa mo palamente le mo khanselara ga go tshwantshiwa le mo nakong e hitileng ko ba neng ba letelelwa go thopa mo palamente hela. Se se tlhalositswe ke mokwaledi wa lekgotla le le tsamaisang dithopo la Independent Electoral Commission Re Jefferson Siamisang maabane ha bua le makhanselara a Francistown. Terry Makgweng ka dintlha. Batswana ba ipaakanyetsa dithopo tsa kgwedi e tang mme le bao ba ba kwa mafatsheng a sele ba tla nna le sebaka sa go thopa mme mo dithopong tsa monongwaga go na le diphetogo ka jaanong ba tla thopa le mokhanselara. Mo dithopong tsa gompieno ba ba tabong ba thopa ko mahatse a mangwe le Batswana kere ba ba 2179 ba ke ne ke bua ka bone. Bone ga ba thopa ba thopa both mo parlamente le mo khanselara. Lo ta gakologela gore mo nako e hitileng bana ba thopa mo parlamente hela. Jaanong ra go dira dithulaganyo tsa gore ba kgone go ithopela. Mo nakong eno sengwe le sengwe sa apere tshiamo jaaka lekgotla la IEC le dira gothe mo le ka go kgonang go netefatsa gore mongwe le mongwe yo ikwadisitseng o nna le sebaka sa go thopa. Le fa go ntse jalo go nnile le dikgwetho ka nako ya ikwadiso mme melawana ya maitsholo a batho ka tsatsi la dithopo e anang kolwa. No palo e ntsi mo go 208 ne yo batho ba gannwe ka mabaka gore bana ba setse ba ikwadisitse dithopo go ngwenyana e ka tswanele gone teng mo Francistown mo constituency engwe kana go ngwenyana hela go di constituency tse dingwe ko nte ba baneng ba tle mo ikwadisitseng dithopo ya bone. Ke nako e leng gore it's very critical for rona mohatse la rona la Botswana mme ebile ka lo ntse le ba etele dipele lo ntse le mo maemo a lo mo gone betso tsholohelo e ntsi mo go lona gore le go tla ka dikgang re di ise go dikgaolong tsa rona re go bolela setšhaba gore tsamaiso ya ditlhopho ya go nna ka tsela e ntseng jang ka gore letsatsi le setse le beilwe. Ga le polisi le bona tiragalo nngwe e seng yona mo police stationeng o tsa kgato a bona mongwe hela le mo police stationeng gore go ha se kae molao wa re ka letsatsi la dithopo ko police station a gona go letelesegang gore within radius ya 200 meters a ba le gone hong a na le ba bangwe ba nna di gongwana jaana a gona ba letelela go dira yalo within radius ya 200 meters. Go tanna le mathopelo a le 2280 go ralala lefatshe leno mme go bolelwa fa batho ba ba fetang 1,300,000 ba ikwadisitse ebile ba solofetse gore ba thope mo tsatsing leo. Terry Makgweng, BTV News, Francistown. Mo pegong engwe lephata la pereko le selegae la re le tshwentswe ke kgang e mo maranyaneng e supang ha lephata leo le kodisa batho ba letso la Sezezuru ko kgoteng ya Seroromeko Phalape go ba ha bomang le dibukana tsa mesepele. Pego e ya lephata ya re seo se lomagangwa le dithopo mme le supa ha go sena nnete mo dikganyeng tseo. E tlhalosa gape ha lephata le sa abela ope o mang kana bukana ya mesepele mo nakong eno. Yaanong se se diragaletseng ko Phalape e ne batho bana ba rona ba go Serwele Phalape ba ile go kgoteng ya Serorome ba ile ba sa ya go kwadisa o ta go gatelela go lehong ga gona bosupi bope jo bo ka le rong kope gore ba ne ba ile go kwadisa ba ne ba ile go ira mo go teng community profile ke gore e rile ga re ntse re tsamaya mo lehaseng batho bangwe ba ta go go rona mo teng go na le morahi wa Sezezuru
ba ta ba ipiletsa ka gore rona re le merago ya setsedi re sa bole go nna mono go na dikgang tsa gore ga ngwe re ikwadisetsa dilo tse go tsaya lebaka ga ngwe ga rediwe sente o bo ithala le gore batho ba ke ba ka sekgwa ka reng ke groups of people with similar challenges or similar interest ra be re nya re ta rulaganya ha re bonya nako re santse re le busy ha re bonya nako re tata go go lona ra be re rulaganyetsa nako ya maabane mme be le gore maabane batho ba rona ba go ira community profiling ke heleng gore re ta retsa matshwenyego a batho bana le one ka ditamelo tse re ba di neela gore nya rona re bona o ka re le re tshwarana re le tshwarana re be re thaloganya le seemo sa bone gore bone ke batho bantse ga o ka gakologola sente gantsi morahi wa sezuru ka bontsi ke batho ba e leng gore kganye ya go belega mo bontsi ya go belegela ko malapeng jalo mothoetso re leboga go bontsi weekend rona ha re tswelela le dikgang tsa rona mohama wa botsogo o rotloeditswe go thoma ko pele tiriso ya maranyane ka jana seo se ka tswela mosola mohama o ka kakaretso se se tlhalositswe ke mokwaledi mo dikganyeng tse wa lephata la botsogo Dr. Mareko Ramotsababa kwa phuthegong ya bohera bopedi ya lekalana la Family Medicine and Primary Health Care Mapane Monogaborone Monica Setshwaela. Maikaelelo a phuthego e ke go leka go thabolola tsamaiso ya ditirelo tsa botsogo gore e ate tiriso ya maranyane. Se se tamorago ga gore bolwetse jwa COVID-19 la mangwe a tsweletseng ka go thagoga a supe fa mafatshe a tshwanetse go thomamisa gore a baya ko pele tiriso ya maranyane mo mohameng wa botsogo. We therefore should leverage on the technological advances and innovations that came about during COVID-19. And appreciate the local companies that started developing technologies that are. Re tshwanetse go ata maranyane a tsileng ka nako ya bolwetse jwa COVID-19 re bo re leboga le di-company tse di neng tsa thusa ka maranyane ao. Bodiredi jwa ditirelo tsa botsogo bo tshwanetse ba bereka le bana le seabe gore ba ate tiriso ya maranyane ka jana se se tla tswela mohama wa botsogo molemo. Which can include among others reduction in workload of healthcare workers, cost reduction at both patient and government level, and ease of communication at all levels. Go kailwe fa e re lentswa kgaolo ya Afrika e dira maiteko a go ata tiriso ya maranyane mo mohameng o go santse go na le tse di tshwanetseng go tsibogelwa. We need to really think strongly about patient-centered. Re tshwanetse ra akanya thata ka ditamelo tse di bayang kwa pele tiriso ya maranyane ebile e le tse di bayang kwa pele ba na le seabe ba mohama wa tsa botsogo ba akaretsa balwetse. Re tshwanetse ra ba baya kwa pele jaaka re tswa ka ditsela tse di farologaneng tsa tiriso ya maranyane e seng go ba tseela ditshwetso tse di ba amang. As decision support tools and not just as data harvesters. Health is undeniably the cornerstone of all development. Botsogo ke ntha ya konokono mo go fitlheleng dithabololo ka kakaretso ka jalo re tshwanetse go tlhaloganya gore ga se kgang ya go ata tiriso ya maranyane mo dipatisisong le mo mohameng wa botsogo fela mme ke kgang ya gore re fitlhelle le dithabololo tse re di eletsang. The vital contribution to the broader development agenda. E re mafatshe a tsweletse ka tiriso ya maranyane ba na le seabe mo mohameng wa botsogo ba gakolotswe go netefatsa gore ga gona ope yo salelang kwa morago mo kanamisong ya ditirelo tsa botsogo. Monica Setshwaela, Botswana Television, Gaborone. Re ntse re a le tsone lenaneo le le simolotsweng ke sekolo sa ithutelo booki kwa Serowe sa Institute of Health Sciences la Adopt a Village le tsweletse ka go ntsha maduo a nametsang a go anamisa ditirelo se se builwe ke mothusa tona ya thuto le tlhabololo Dikitso Re Obrile Saso ha sekolo seo se ne se isitse ditirelo tsa botsogo ka go harologana ko majwana a dipitse ke go itsone sa keng ka pego. E re ka jana motsana wa majana a dipitse le mongwe wa e welang ka fa tlase ga metse e kgakala le ditlamelo ba Institute of Health Sciences IHS ba ne ba tsaya tshwetso ya go thusa motse o go simolola dingwaga di le 3 tse di fetileng go ba tlisetsa ditirelo tse di maleba. Re le sa so tlhalositse fa se le kgatelopele ka jana se tsamaelana le mono wa go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng. Mme re tshwanetse re rolele ba IHS hoots gore bo ba dirile maiteko a kana a go ta go le kopanya le bodiredi jo le gore la bo bona gompieno
ditirelo tse e le gore la di bona tsatsi la gompieno tse e le gore di tla la atumetsa go gongwe le badiredi kana le batho ba motse o wa majana a dipitse. Go neela setšhaba ditirelo go tlhalositse fa go le mosola ka jaana go neela motho seriti mme ke gone mo go leng maleba go ba tlhatlhelela ka dikitso tse ba ka itshetsang ka tsone mo isagong gore ba kgone ba tswelele pele ba tshegeditse matshelo a bone. Tumelo ya rona e tona ke gore motho ga o ka kwa mo direla malatsi otlhe ga o ka ke wa moha malatsi otlhe mme gongwe ga o ka ruta motho go itirela ke sone se se tona se e leng gore se ka tshegetsa botshelo jwa gagwe ka lebaka ke sone se e leng goreng re taka sone gompieno re taka dithuto. Thusa tona o le etetse gore a ta buisane le lona a utlwe matshwenyego a lona le mmolelele ka le tshwenyegang ka teng se le se batang se se shotang. Nngwe ya maduo a mantla a lenaneo la Adopt a Village a supagetse mo dithutong ka jaana bana ba sekolo se se botlana sa motse o se nnile le kgolo mo go ntsheng maduo a mantle sa le mo sebakeng se ba IHS ba neng ba itlama go thusa motse o. Ka 2021 re ne re na le maduo a 34% a le gore na sa kgathise go telele mme ra leka gore re nne re ithulaganye le bone re tomaganye le bone re be re ya go dira 72.2 ka 2022 e le tokagalo hela e leng gore ke ya around 40%. E re ka jaana mokodi go tsusiwa o itekang banni ba rotloeditswe go inaakanya le go akola mananeo a puso go atolosa metswedi ya khumo le go tlhabolola matshelo a bone. Go itsone Sakeng, Botswana Television, majana a dipitsi. Motho ha re tsa mahatshe a sele mo Papa Francis yo e leng moeteledipele wa kereke ya Roma o etsa leeto la gagwe ko mahatsheng a Asia le Oceania gompieno. Maikalelo a leeto la gagwe ko kgaolong eo le ya Oceania e ne le go gatelela botlhokwa jwa go totana le go amogelana ga ditumelo tse di harologaneng. Ha o etsa leeto la leo kwa Singapore o na kgolela lehatshe leo go amogela ditumelo tse di harologaneng. Molaetsa wa neng a o gatelela leeto la gagwe lothe o ne gape a rotloetsa banana go tota ditumelo tse dingwe. Leeto le la malatsi a 12 e ne le leeto la ntlha a le tsaya le lelele sa le a tsa boeteledipele jwa kereke ya Roma ngwaga tse di 13 tse di hitileng. We all excited to seeing Pope. Re itumeletse go bona mopapa ga se mang le mang yo mmonang re batla gore a re segofatse. Mo marekisetsong a rona re batho ba letso le ditumelo tse di farologaneng mme ha re kopane re batho ba le bangwe fela. For us it's only like one religion in one race. First got the news, I didn't believe. Ha ke utlwa dikgang tsa gore ke a go kopana le mopapa ne ke sa dumele segolo ka ke le wa tumelo ya sehindu. Mo Singapore re tshwanetse go tlotla pharologano e re nang le yone le go rerisana. Through shared experiences. There is a need to recognize the victim. Go kgala kgokgontso ya mefuta epe fela ya tlhakanodikobo e tlhokana le kemedi ya botlhe. Cancer of sex abuse is a collective duty. Motho pego e re gogela go tsa metshameko le Liza o Sekeng yo ye menga le malala a laotse. Ke a go leboga kgomotsego we tsoma dume na ke Liza o Sekeng ka dikgang tsa metshameko mme pego e kwa setlhoeng ke reng motabogi wa lehatseleno wa lebelo la 400 meters Colin Kibinatsipi o tla phadisana mo makgaolakganyeng a 400 meters kwa kgaisanong ya Diamond League e simololang segonjono go fitlha ka matlhatso kwa Brussels, Belgium. Kibinatsipi yo fentseng se tseletsa selefera le setlhopha sa 4x400 meters kwa di-Olympic tsa Paris Bosheng o iponetse phatla kwa makgaolakganyeng a Diamond League moraga gore motabogi wa kwa America Quincy Hall a ikgogele morago. Seo sa neela Kibinatsipi sebaka sa go tsaya karolo mo makgaolakganyeng ao a batabogi ba hera bobedi ka ene a na le mo maemong a bohera bongwe ka kakaretso. Kibinatsipi o tla ba phadisana le mogabo ba ya Pondori, Muzala Samukonga wa Zambia, Kirani James le Vernon Norwood gareng ga ba bangwe mo makgaolakganyeng ao a tla bongatabogiwa ka nako ya 20 pele ga nako ya 10 bosigo. Lehatsi leno le tla bo le emetswe mo makgaolakganyeng ao
a Diamond League ke batabogi ba le bane e bong le tsile tebogo mo 200 meters ke bina Tshipi le Ndori mo 400 meters ga mmogo le Tshepiso Masalela mo 800 meters. Re sa le ho mokatisi wa setlhopha sa mabelo sa monogae ke bonye modisa Mosimanyane a re batabogi ba monogae ba batla bomba gaisana kwa makgaolakganyeng a Diamond League kwa Brussels, Belgium ba malala laotswe go nkgisana magwaga le batabogi ba mahatshe a mangwe kwa kgaisanong eo e simololang segonjono go fitlha ka matlhatso. Batabogi bao ba akaretsa bone jwa Galetse le Tebogo, Colin Kibina Tshipi, Baya Pondori ga mmogo le Tshepiso Masalela a rutlapego e tletseng ka Katlego Kgakole. Mosimanyane o supile fa a solofetse maduo a mantle ka jaana batabogi bao ba ntse ba ikatisa ebile ba nnile le nako e lekaneng go ka ikhutsa morago ga di-Olimpiki tse di neng di tshwerwe bošeng. Le fa go ntse jalo a re Letsile Tebogo yo ntseng a phadisana kgapetsa-kgapetsa morago ga di-Olimpiki ga a bona nako ya go ikatisa mme ba itumelela gore dikgaisano tsa ntseng a le mo go tsone di mo thusitse go ipaakanyetsa makgaolakgang. Colin Kibina Tshipi has been training a bit because a compete gape ka le Baya Pondori ba bantse ba kopantse training and competition. Tshepiso ena ntse a sa compete all together, so he went back to just rest after the Olympic and then train for the final only. But for the most part, ha di competition di le back to back yana ke go dirisa tsone di competition to sharpen up for the final like we've been doing. As for Letsile, he hasn't been training at all. Ko competitioning, and then the days ra train mo exhaust even to a point a go compete. So it's just to compete, go back and rest, massage, recover, and the next competition usually I will after 4 or 5 days or 3 days. Mokatisi yo a re lentswa matlho otlhe a tla bo a le mo bataboging ba go ka dira ka botswapelo mo Mokatisi yo a re lentswa matlho otlhe a tla bo a le mo bataboging ba go dira ka botswapelo mo makgaolakganyeng a Diamond League o ba go tlile gore ba seka ba itsenya ka fa tlase ga kgatelelo mme fela ba ntsha ga tshwene go tokafatsa dinako tsa bone le go ithuta go le gontsi mo bagaisaneng ka bone. All 4 of them, these guys, are contenders the Diamond Trophy. Ndori is tomorrow. Le Colin. Let's see how it goes, but as far as preparation, they are ready. Colin Kibina Tshipi le Baya Pondori ba tla gaisana mo lebelong la 400 meters phirimaneng eno ya la botlhano fa mmampodi wa di-Olimpiki mo lebelong la 200 meters Tebogo Letsile a tla phadisana mo lebelong leo ka matlhatso ka nako ya 30 go tlogela nako ya bosupa. Tshepiso Masalela o tla latela metsotso e le 33 moragonyana mo makgaolakganyeng a lebelo la 800 meters. Katlego Kgakole, BTV Sport. Kwa bokutlong le kgotla la kgwele ya dinao la monogae la Botswana Football Association le tla tsoga le tshegeditse phuthego kgolo ya lone kwa Phalape kwa gape go tla tlhophiwang boeteledipele jwa lekgotla leo jo bošwa mme matlhotlhe a tla boa le mo setilong sa moeteledipele wa lekgotla se se tla bong se phadisanelwa ke moeteledipele wa nako eno Matlhin Letshwiti, mothusa moeteledipele Masego Nchingane ga mmogo le mothusa moeteledipele wa pele Tariq Babitseng. A rutlwe Kagiso Molelekwa. Go ya ka molao motheo Botswana Football Association setana ya bo 27.1 e tlhalosa fa lekgotla leo le tshwanetse go tshegisa phuthego kgolo ya lone morago ga dingwaga di le 4 pele paka e ntšha e simolola. Setana ya bo 28.2.17 molao motheo o tswalela go tlhalosa gore kwa phuthegong kgolo ya lekgotla leo go tshwanetse go thopiwa komiti kgolo ya lekgotla la Botswana Football Association. Ka jalo e tara ka mafelo ano a beke lekgotla le thophe ba ba tatelang kgwele dinao monogae dingwaga tse 4. Letshwiti o ntse a tshegeditse maemo ao dingwaga tse di fera mo bedi tse di fetileng mme o tla balola paka ya boraro. Nchingane yo le ena ipata maemong ao ke moeteledipele wa ntlha wa nako eno maemo a tshegeditseng dingwaga tse 4. Motshameko yo wa pele wa setlhopha sa setšhaba sa Zebras le Semkhosini Fighters o tla ba gwetha go etelela pele go tla Botswana Football Association lekgetho la ntlha. Mothusa moeteledipele wa pele wa Botswana Football Association Babitseng le ene o mo lebelong la go boela ko diofising tsa dikedi go pata bobedi ga Letshwiti le Nchingane. Maemo a mangwe a tabang phadisanelwa ke ya mothusa moeteledipele wa ntlha a gisanelwa ke mothusa moeteledipele wa nako eno Maokane Bontshetse le motshameki wa pele wa Zebras le setlhopha sa Notwane Phaja Butale. Carlos Sibina le Tebogo Kamati ba kampane mo ga mothusa moeteledipele wa bobedi. Maemo a maloko a tlaleletso a ipapane ka Normal Sebele, Goimone le Tebele, Bathusi Rathari, Rabitso sa le Morotsi le Juta.
maemo a maloko a tlaleletso a bomme a itasona borathana ke Susi Montsho le Thabansha Dikong. Phuthego kgolo ya lekgotla la Botswana Football Association e tla tshegetswa ka mathatso kgwedi eno e 14 kwa Phalape. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Batho di kgang tsa rona di wetse nna lwena a re kopana gape kgante jana ka nako ya bone ga jaanong re di go neela e le ka teme ya sekgowa. Since Botswana aspires to transform from the status of a middle-income economy to high-income status, this transformation should, of necessity, pivot on human capital development as a priority area for the attainment of a workforce equal to the task of taking Botswana forward. Allow me to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for joining us in this collective pursuit of seeking ways and strategies of transforming our public service into a powerhouse of innovation, creativity, influence, and impactful high-quality standards and excellent service delivery. By embracing digitization and leveraging modern technology, we are not only transforming processes, but also fostering a culture of continuous improvement, making the public service a model for innovation and excellence. In recent years, human resources have evolved dramatically.